إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد الله قواد فلاكوغا مي أنغار دوه جري ألون من كوريا ميجندا سلسلة جي إتور باي ميري كوريا ميداني أد ميري ألون من واهك دكالة ويتو بلاني محمد صلى الله عليه وسلم جي أمتوغي ماكموغي مچا أد كيتما نبي صلى الله عليه وسلم جي مي أمتكي ما بيجم وأمة الله سبحانه وتعالى إهن هريها أمتك جمتشا مي أمة ما كربي. هذا الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن بيان كربا وحي كربا فميتي كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا ميستكون نتكا الله سبحانه وتعالى نردبي إله سبحانه وتعالى ونبي أمتك جترين ما ummatege kamuga ummatege gotuga algon menge mi umme vegen diyakam mi ayatun algon menna ingegen midani ade enkamaekuga Allah subhanahu wa ta'ala algon menge kibain edi wodi gannawani mi he umme kamuga algon men vi hindu eila subhanahu wa ta'ala ya e alukan kurummatiga ikhlas tarikamaekuga tibun eila wahi rabba famyati wama umiru illa liya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إما الله سبحانه وتعالى ألقون منا أمور نكربا إله سبحانه وتعالى ألقون كرم منوي دين إله سبحانه وتعالى ألقون كرم في قوي بيان كربا فمتي إخلاص تريكا مايكو قاد مخلصين له الدين حنفاء إم إخلاص تريكا مايكو هميكن الله سبحانه وتعالى وجهه فلتكا algon me e alukan ada kuramvi ade adihama yakuga namadu qaim kurma zakat dinuma mikankam matiga demitimumaki ei sida vegemwa tedu magukan ei sida vegemwa haggu goikkan Allah subhanahu wa ta'ala bayan ko devwa fmati ade mi ummata Allah subhanahu wa ta'ala islami ummata ila subhanahu wa ta'ala algon menge macha dekame taklif kurabwa no talgon menga macha wajib kurabwa febave ek tereng ekkamaki hama ekane ila subhanahu wa ta'ala ya alukan kurum wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a suratul nisa ge 30 hawanaya em Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatu ga mi angawani ila subhanahu wa ta'ala ya alukan kuruma amur kurabwa adi hama yakuga e alukan kurumuga إله سبحانه وتعالى إهم فرات بابر نكرما شرك نكرما الله سبحانه وتعالى أنقوا فميتي هم إياكو إله سبحانه وتعالى ألغون منا دين بيان كو دبوا فميتي ألغون من جمي أمتكي أي إهن هوريها أمتك مچا هكيوان أمتك غتوغا أدي مي أمتك نبياكي إهن هوريها أمتك مچا e hekiwe wada gannawane bekalege gotuga labwa famati Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwa famati wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ade meduminuge ummatege gotuga Allah subhanahu wa ta'ala mi umme levvikam bayan kurevani yafahum yangawani litakunu shuhadaa 'ala an-nasi mistakunga macha hekiwana bayge gotuga ade hema mi ummataki ehin huriha ummatege macha hekiwane ummate wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida adi hame yakuga nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ves e hekiwe wada gannawanekan mi ayatun Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabwa famati ade he ummatekamuga Allah subhanahu wa ta'ala mi umme labwa famivani alugonu menge kibaga huri kantattakegge he kantattakegge sobu em he ummatege gotuga algonu menge mi ummen onnani ves
e amalta e sifata algon menge kibam fenigen em he ummate kamuga wegen dia sirru Allah subhanahu wa ta'ala hama kurawwa bayan kurawani kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah em he ummate kamuga mi umma wegen midiyei ade mi ummatuge mihun heu kantattaka goala munkarata nahiko adi Allah subhanahu wa ta'ala ya iman wegen tibubay kamuga wat ade mi tin sifa algon menge kibaga hurum wegen midani algon menge mi ummataki mi he ummate kamuga wegen diumuge e sifa libigen midani em algon menge kibaga mi sifata nekkamuga wanam no algon menge kiba mi sifata gosvikamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala mi ummata lawwafa miwa heyukamun algon me mahrum wegen ingadan enkama ekuga algon me midenne vi sifatakun sifa libigannan ebajehe ada kitma nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wes ummata irshad debwa feboy man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi munkarat fenijje miha enage atun ekam mana kurash ema mi ummatuge sifaye ei munkarata manakuru heyukantattaka goalum munkarata manakuru ema munkarata fenijjiya atuge bar beenun kog manaki bar beenun koggen eka manakurash faman lam yastati' fabilisani ekama kuladana nuwejje manaki baruge beenun koggen eka manakuran kuladana wegen nuwa miha nuwata e baruge beenun koggen nukunna natija ihu huri hala tawore gosweda kamga wanama algon menga macca dengoti ege devana hala devana wasilata diu em e furtama wasilatun algon menna ek nukurave kamga wanama devana wasilata kadam jeni ade heu bahebbunu nasihate dinu wa'dhu irshad dinu em egotaves ekama koladana nuwi egotuga ves koladana nuwejje miha faman lam yastati' fa biqalbi enage dulu me enage hitun ei goskamekan ena qabulu kurash ekam duruheli wash wadhalika adhaful iman ei iman kamuge emme dashu daraje enkama kuga lobete akhunne ukhtunne alwon men heu kantattaka goalan ebajehe hama eya kuga midenne fadan munkarata manako nahi kura baykamuga alwon men wa masakke kurang ebajehe al-imam al-bukhari riwa kurawwa fa hadith adami hadith basulaki abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ge kiban riwa wegen wa hadith ade nabiyya sallallahu alayhi wa sallama hadith kurawwa famati ade qiyamat duhu nuh alayhi salam gwale bene nuh alayhi salam gwale bene e hinduga nuh alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yadanwane iba Allah ijaba difime e Allah ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala nuh alayhi salama wahi kurabane kalege faanuge risalatu kalege faanu mistakunna hamaya for koddevafin toy ehinduga ekalege faanu dannawane aadehe yafahuga ekalege faanuge ummata Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabane tiyabami hunna hamaya ekalege faanu ge e risalatu for koddevito nuh alayhi salam ge e risalatu for koddevito Allah subhanahu wa ta'ala nuh alayhi salam ge e qawm ge mi hunna suwal kurawanate ehinduga ebekalon nuh alayhi salam ge qawm ge mi hun dannawane timammenge gataka nazira kunade timammenge gataka inzar dene bekalaku wada anugannawai ehinduga Allah wahi kurabane ehema ebuna bahuge macca kaleg faana hekiwani ka ko hegi ko bahe kaleg faanu ge hekkeki kaleg faanu ge tirisalatu kaleg faanu for ko devvikam ge hekkeki ehinduga nuh alayhi salam dannawane Muhammad sallallahu alayhi wasallam adi ekaleg faanu ge ummate ema Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya ekaleg faanu ge umme aluganu men ede e kamuge macca hekiwanakan mi bayan kurawani mihama mi hadith basuluga mennani ya ekuga ekalege faanuge e risalat for koddevvikama ummatuge mihun
hekiwe wada gannawana hekiwane ade rasul sallallahu alaihi wasallam wes ekamuge macca e hekiwe wada gannawana e mistakun ebuna wahakeki mi ummatuge mihun edakka wahakeki tedukan algon menge macca nabiyya sallallahu alaihi wasallam wes hekiwe wada gannawana ade ekaman isharak kurabba Allahu wahik kurabba ahmati suratul baqara ge 7 wanaya ekurin algon me kiya dia aya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. ade الحافظ في الفتح جنس دفافا من حديث منني من أبو حاتم صح سندكم أبي بن كعب رضي الله عنه كبين رواك ربافا وبصفلك منني إسودي آية موا لتكونوا شهداء إجمانكي من أمة ميهم قيامة دوهوغا إهن أمتكو جمتشا هكيوانك مغي إجمانكي نوح جفانو قوم جميهم أديهم يقول هود صالح شعيب مهن قسمي هريها قوم ميهم جمتشا إبيكلون جه رسالة فور كدبي كم جمتشا مي أمة جميهم هكذا ودا غنوانه كم جامينني هم يقول نبي صلى الله عليه وسلم جه مي بسفلك هم مي أنني أده إبيكلك قوم جميهم إبيكلك رسالة دوغو كربافا evves nabiyakun weye e dogu kuri kurma medunata e rasulaku risalat for koddevi kama meduga mi ummatuge mihun hekinuwane evves ummate ema mi ummatuge mihun ehen ummettakuge macca khasako e rasulunge macca e rasulunge e risalatu for koddevi kamuge macca hekiwe wada gannawan ade tabarani ge kibain riwa kurabba fawa hadith basule الباني صح حديث كمغا بيان قربا فوا حديث بسوله مي حديث بسوله نبي صلى الله عليه وسلم حديث قربا متي انتم شهداء الله في الارض والملائكه شهداء الله في السماء تمامي هنكي بمتي غوا ادي الله سبحانه وتعالى गे हेकिन्ने हेकिंगे गोतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला लव्वा फावा बैके उडुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे ए हेकिवेरिंगे गोतुगा लव्वा फावा बैकी मलाइके बेकलुन्ने अदि हम याकुगा तबरानी के किबैन रिवा कुरव्वा फावा हदीस बसुले सहीहुल जामिउगा में अलबानी बयान कुरव्वा फावा हदीस बसुले मीवेस में हदीस बसुलगा बयान कुरव्वा हमती उम्मती हादिही उम्मतुन मरहूमा मी उम्मतकी अदे आलगण मेंगे मी उम्मतकी यही अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहमत लेवी अदे लेवीगेंवा उम्मतगे गोतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए उम्मतगे रहमत लेवी उम्मतगे गोतुगा मी उम्मे हिमनिगे मिदनी अलिमाम मुस्लिम रिवा कुरबा फावा एहें हदीस बसुलेगा हम मे उम्मतुगे मैक्कं देहक वेगंवा वरगिना हदीस तमेउरी एम एगतेरें एं हदीसगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को देवा फमती उम्मता अल्लाह सुब्हानहु व तआला उम्मतक रहम लेवुमं एदिवडी गन्नवा फिकमुगा वाणमा ए उम्मतगे नबिया पुराण हिप्पव एक माने की ए उम्मत देमियों हिंदुगा उम्मतवरे कुरिंग नबिया को अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत ए वडा गन्नवाने कं ए नबिया को अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत ए स्वर्ग वडा गन्नवाने कं ए नबिया को वेगे मिदनी एमीहुंगे कुरिंग वडा गन्नवाने बेकलेगे गोतुगे अदि हम या को अल्लाह सुब्हानहु व तआला उम्मतक ए हलाक इलाह को हज़रत हलाक वुं ए उम्मतक हलाक कुरवुं लब्बवा फे कमुगा वाणमा ए नबियकु एमीहुंगे तेरेगा हुन्नवनिको अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकंततके एमीहुन्न दक्कवाण अलगोन मेन फेनिगेंदाने कुरीगे उम्मत अल्लाह सुब्हानहु व तआला हलाक कुरवि उम्मत ए उम्मतन हलाक वेदिया वाह अलगोन मेन गिगेंगे बदे मी हूदुगे फान कौमुगे मीहुं सालिह के फान कौमुगे मीहुं नूह के फान कौमुगे मीहुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला हलाक कुरवि
e qawmuge mihun halaku we diya hindu ein komme nabiyaku wes e rasulaku wes hunnevi ema mi hadis pasuluga wes mi bayan korabba meti ebe kalaka Allah subhanahu wa ta'ala e dakkawane kamuga hama eyakuga mi ummatuge maakkan alugonu menna dehavegenda ehem basfule mi wes albani hasan darajage hadisegge gotuga fahaga kurabba takhrij kurabba fa hadis basfule as-sahih al-jami' bayan wegen wa hadis basfule mi hadis basfuluga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba mati Allah subhanahu wa ta'ala rakkater kuraviye mi umma rakkater kuraviye mi ummatuge mihon mi magufure dumaka e ittifaqu vedana ittifaqum ema umme ijma'u nuwanakamuga mi umme ijma'u nuwanakamuga gos kamegge macca ema ekamattaka Allah subhanahu wa ta'ala mi umme rakkater ko deviye kamuga macca ema algon men ngige medani ehen ummat takawure mi umme mavegenda sababegge gotuga midenne vikantabes hama eyakuga Abu Hurairah ke kibain riwayegen wa hadis basule miwes albani sahih qurba fa wa hadis basule mi hadis basuluga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan qurba fa mennani Allah subhanahu wa ta'ala komme sateka ahare feshe hinduga komme sateka haraka fahuga ummata fonuwanaye e ummatuge kantatta a Qur'an manaki deen rakkater kurwane bekalaku mi ummatuga fonuwana ema komme sateka aharakun Allah subhanahu wa ta'ala efada bekalaku mi ummata fonuwana ema algon me miharo heda kuramu midani fanarawana qaronu emek manaki min komme sateka yaka ekuga Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatattaka mi ummatuga huri kantatta rangalu kurumattaka e bekalaku nufonuwa evves ahar sateka hare nudanakan mi hadisun engigen midan ehin ummataka mi umma hama tafatu wegen danwata mi umma makuravikan nabiyya sallallahu alaihi wasallama hadis qurabba fen ehem basulege mennani tinkamakun ade mistakunge macca tinkamegga mi ummatuge mihun Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatattaka e makkan devviye ege terega bayan qurabba fen mennani aharamenge safta wani malaikatunge safta fadanne mi ummatuge safta wegen midani malaikatunge safta fadanne adi mi ummatattaka Allah subhanahu wa ta'ala muli bin levvi miskitegge gotugay em algon men alukan Qur'an tanegge gotuga tahir tanegge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala levvi mi ummatattaka bin ehen huriha ummataka belikam ga vias e ummatege mihun alukan Qur'an daanewake khasa tantam me unnan mi ummatuga algon me miskittan huri hinduwes Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatattaka devi khasiyate muli bimves miskitegge gotuga eg mane ki algon men datur kuramun gos komme hisabakum ves e namadu wakutu jehijjiya e bimmatige komme taneggaves algon menna namadu kuravidanakan ehem mi ummattakuga e alukan Qur'an khasa vefawa tanak gossanuni e alukan nukureve algon menna fenigen daana hama nasoraen ves emihunge e alukan Qur'an wahak wejjiya hama etanaka gosken e alukan kuraveni algon menna namadu algon men miskita nakamuga vies manaki miskituga hadiru wen ekkamuga vi namaves algon men e alukan eba ada kurave ema e miski khasa gotegga firihem befulu e namadan aun emme awla wegen wani miskitan as jamaatuge namadaki firihem befuluge hagguga waraves muhimmukame e kifayatuge fardegge gotuga ilmeri kandalu wafa wakam ade komekas ehen huriha ummattakuga macca midenna vikanta mak koravi hama eyaekuga Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatattaka hama mi ummatattaka levvi kamen ei mi bimmati ei tahir tanegge gotuga levvi khasa gotegga fen netijje halatuga tahir umattaka beenun Qur'an echchege gotuga Allah subhanahu wa ta'ala bin levvi e malgon me wudu Qur'an fen netijjiya ummatuga shar'u kurawwa fe boy tayammum nuwata fen hureves efem beenu nukurevena miha udhuru veriwa miha ya tayammum kuravidan ema tayammum kuraveni
طاهر ولي بينو مكوربن هم مي امتتك طاهر اتچge gotuga Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawn hama eyaikuga mi ummataka Allah subhanahu wa ta'ala devviye arshi ke kanzuge tereng himenigem wa de aya ade ei suratul baqara ge e fahu polugawa e de aya amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun e ferigen go sura numuma hame mennani ema bayan korba mennani ei arshi ge kanzuge tereng himenigenda mativeri wegen wa de aya ada rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulu takun algon menne gigendani mihako regandegga mihako e de aya kiyafikam gawanama e de ayatu fudide e mihaka rakka terikame ge gotu ema shaytana ge kibei insanunge terem wa shaytanunge kibei e rakka teru mattakaves algon menna midenne fadan labwa fawai mi ummataka Allah subhanahu wa ta'ala e devwa fawai ema minum ves waragina hadis tan ebahuri Allah subhanahu wa ta'ala ge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun e bayan wegen asfa egotun hama aswa ehin hadis basule mes bukhari riwa qurba fa hadis hama yakuga tirmizi riwa qurba fa wa hadis basule ade mi ummatuge mi hunge umuru algon men balafkam gawanam kurige ehin ummattaka ala balafiya algon menge mi ummatuge umraki hagigatuga kuru umure rasul sallallahu alaihi wasallam hadis basultaku algon men engige midani mi ummatuge umraki fastolaha haddiha demedu enne ehma mi ummatuge umuroi ehma mi ummataki nisbatum balairuga hin huriha ummattaka balairuga umur kuru ummate ehennama wes mi ummata mi huriha maakkame devi ehma Allah subhanahu wa ta'ala midennevi e maakkan mi ummatuge umuru bayan kurava hadis basfultaku algon menna engigen midani ei asuru waguta maghribu namaduge waguta demeduge yanna wagute e ehaves dualegge waguta balafikam gawana malgon men ehen ummettakuge umra ala kiyairuga mi ummatuge umraki ei asurun ferigen maghribu namaduge waguta demeduge ehaves kuda wagutu koleke miyannen ema misale jassawaf mennani mi ummatuge mihunna yahudinna nasorainge misal ege misalege mennani agudigen bayakulawwa masakke kurwa mihegge misale ema e agudige masakke kuram wegen ujuraya masakke kuram wegen genesati bi mihum mitibi emihunna me bunaveni ehma hendunum ferigen gos menduruma hamaya masakke qur'ani kombayen heyye qiraatege minwara masakke qur'ani kombaye ko hey em ekam me kuram yennani yahudin den mi angawani mendurum ferigen asura hamaya kombaye ko heyye qiraatege minwara nasorain egatu amal kuri qiraataka demi angawani asurum ferigen irosuma hamaya deqirat ema kuda wagutu emme wagutu kuda wagutu ekamaku ajuru bodo ema mennani ekala yahudinge wahaka yahudinge huri minbar bayan wegen diyai hame ko tan nasarain efo mennani mi umme bayan korabba fa mennani ehinduga yahudinna nasarain ruliyas dannawane aharmen gina masakke kurime ekamako aharmenna milibe minwar made ema migen ves mi hadis basfulum ves engigen de mi umme mavegen waka ehindu nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an dannawane kalemenna libifawa evves haggaka timan kalege faanu aniya veri wadagen fi heyye emihum bodane noonak ek mane ki Allah hadaratun emihunna liben oin hagge ei mi ummataka oin hagge ki mi ummataka oin maakkame ei mi ummatuge mihunge umur kurkamuga winama ves mi ummatuge mihunnan Allah hadaratun elibigen wa darmaya sawab awun me visnama hinga Allah subhanahu wa ta'ala mi ummataka namaz fardu kur fansas namaduge e darmaya sawab Allah labwa famati fas namadu hakikatu fansas namaz fardu kuravi
e fansas namaduge e mekkan Allah subhanahu wa taala lebbi fas namaduge ema me madukuraviruga e dharmaya sawaben unyanu kuravi adadu madukuravi hindu ema meves me ummata Allah subhanahu wa taala e devvi mekkan ehindu emihum me dannawane nuunake timanna mennak haggen unyen nuwe ehindu rasul sallallahu alaihi wasallama bayan me korawani ei timankalege faanuge e mekkame menne ema timankalege faanuge ema e ummata libifawa e mekka ema ekale faanu abadues ekale faanuge ummata edi dannawane ummatan heewo edi ummata du'a koravi qiyamat du'ahuga emme kambodu wegen dahindues komme nabiyakues nafsi nafsi dannawanakan rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fultakun gigen dani enames mi ummatuge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallama ekale faanu ummati ummati e dannawanakan ema ekale faanu ge hippulu ummatan oy lobi e ummatattaka oy e malugonu men miyadu visnan ebeje ekelege faanattaka ahar men mi umme ekelege faanattaka alugonu menna koddeveni kun kametto ummatattaka ekelege faanu wadaagenne qurban alugonu menna fenigen daan ummatattaka ekelege faanu Allah subhanahu wa taala ge hadratuga e edi wadagen kankan ebori ema ummatattaka ekelege faanu akhiratattaka laswis kollevi en huriha bekalum mi duniya matiga bekalum e edi wadagen kankamen edi wadagen em mi ummatattaka ekele faanu laskollevi akhirata ilahu ka hadratun eliben we dharma yakka sawabes alon menne min engige miden ehma lobet akhuna khtunne Allah subhanahu wa ta'ala ge e nabiyattaka mi ummatuge sahiba yattaka alugon men eba jehe ekele faanu ge hagguga ekele ge faanu ge e sunnat dirwa ekele faanu ge e sunnata egota amal kora baykamuga wegenda adihamayaku mi ummatuge mekkan dehavegenda ehem basfulegem yennani ehen alon menne engige medani Isa alayhi salam fahu zamanuga Isa alayhi salam faaba wada gannawanaka ade Isa alayhi salam salihu alegge gotuga fahu zamanuga wada gannawane nabiyya rasulege gotuga enno ema egotuga wadagen wes ekelege faanu namadu fulu qurbaanaye mi ummatuge mihegge fahatugai ema eves ummata Allah subhanahu wa ta'ala devwa faiwa barakatuge tereng mi ummata devwa fawa karamatuge tereng himenegenda kamege gotuga mi bayan korabwa famennen ade hama yakuga algon menna fenige midani akhirat duwahuga suwargege wes emme ginawegen dani mi ummatuge mi rasul sallallahu alaihi wasallam ge ummatuge mi ade algon me ge ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurabba fa mi ibnu majah riwa kurabba fa wa hadis basfule ibnu abbas ge kiben riwa kurabba fa albani sahih kurabba fa wa hadis basfule nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurabba manani timan kale faanu ge mi ummataki mi emme fahu ummate ekamaku emme furtama qiyamat do hisabu belleveni mi ummate emme furtama hisabu belleveni mi ummate dennevene kobahe e ummiya umme mi ummatuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummiya bekel yak nisbak roba men ummiya e ummatuge nabiyya e ummiya nabiyage ummataki kobahe ehen dannawa levene ehinduga miyannani bayan korabah miyannani ehema timam bekalonnaki mi ummatuge mi hunnaki emme fah ummate ekamako emme kuri swarga wannana bay gotuga miyannani mi ummatuge mi hun emme furtama swarga wade wadagan wani ade e swargege dorkolmatiga nabiyya sallallahu alaihi wasallam hunnawanaka yafahuga mi ummatuge mi hun ge tereng ade nabi mi emme furtama den swarga wade wadagan nawani Abu Bakr radhiyallahu anhu kamga algon menna mi hadis basfultakum fennange bawri ade rasul sallallahu alaihi wasallam ge ehen hadis basfule al imam bukhari ya muslim riwa qurba fa wa hadis basfule sahl bin sa'd ge kiben riwa ge wa hadis basfule ge mennani mi ummatu ge tereng timan kale faanu ge ummatu ge mihun ge tereng haddiha has mihun nuwata hassate ka has mihun swarge wannane e wanna iruga emmen wes tibeni ebbayeku anebbayegi atuga hifahattanne addu nukurane hurihammen wes atu guluwala fa tibeni ege terem furtama miha nuwannanaye
emme fahumiha wadajjawma daande ek manaki ko ba furtama miha no wannana emme fahumiha wadajjawma daande emmen ekuga hen wannana ye mi ummatuge mihun wannana kan migen algon menne engigen midani emihunge muunu matin fenigen daani saada vilerege handu fadanne e ujala kan fenigen daani ehen hadis basule hama mennani al-imam ahmad riwa qurba fa hadis basule albani sahha qurba fa hadis basule ge mennani ade mi ummatuge tereng timan kaleg faanu ummatuge tereng haddiha has mihun swarge wannane hisabu bellewmen neti emihunge muunu matin ade saada virere handu fadan e ujala kan fenigen daane adi eyakuga timan kalege faanu Allahu ge hadratuga dennawime dannawane ituru kurawwan ehindu Allah subhanahu wa ta'ala ituru ko devviye timan kalege faanattaka ein komme mihaka haddiha has eme haddiha has mihun haddiha has mihunge tereng komme mihakan anikkaves ituru haddiha has e manaki haddiha has guna haddiha has mi ummatattaka ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi ummatattaka edi wada gannawane Allah subhanahu wa ta'ala mi ummatuge tereng e fada bayakul avwane ema lobata khunne alon men e mihunge tereng hisabu belle umen neti swarge wannawan em ifada mihunge tereng algon men laha tawato Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga algon men dua kurang baje ade ifadang algon men wegen daani algon men egoen edigen algon men masakke koggen rasul sallallahu alaihi wasallam gehen hadis basfulage mennani kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba timan kale faanoge ummatuge emmen swarge wannan dekolo hedi miha kufiyo illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah ashabun dannawane rasul sallallahu alaihi wasallam kobahe hema dekolo hedi miha ki kobahe qalu man ata'ani dakhala aljanna timan kale faana kiyaman teri vejje mihe ki swarge wannana mi em algon menna midenne vi haddiha hawge tere edki koranto haddiha hawge teren ya haddiha hawge teren mes algon menna himeni gen daana henna mes algon menna ngoti ekelege faana kiyaman teri won e kiyaman teri kaun kiyaman teri vegen algon menna miliben algon men visdange baje ehma mi ummata libifam me makkan libigen daani mi ummatuge mihunge kibaga e makkan demehettumge sipatan urege waman asani faqad aba timan kalege faana uredijje miheki ei dekol hadafi mihe timan kalege faana uredijje manaki nabiya sallallahu alaihi wasallam ge amraka khilaf wajje miheki ei rasul sallallahu alaihi wasallam dekol hadafi mihe e dekol hadafi mihe ko rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa bayan kurwa matti sorgun wonnan nurakka terikame waran nurakka e malgon menga maccan oti nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnat tabawe Allah subhanahu wa ta'ala enge vi gotuge matiga algon menge hayang hede kurave to balamvi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga algon men dua kuramvi e mihunge terega algon men lahattawato ehen hadis basulege mennani al-imam ahmad at-tirmizi ibnu majah buraida radhiyallahu anhu ge kiben riwa kuraba fa hadise miwes albani sahha hadis ge gotuga bayan kuraba fa hadis basule mi hadis basuluga mennani swargavanta veringe safsafan eturigen tibbawan e swargavanta veringe saftakuge adadaki sateka vihi safu onnan sateka vihi saf ege tereng mi ummata khassa wegen de addiha safu mi ummate baki saadi saf ei baki kurige huriha ummattaka kurige huriha ummattaka e himenige miden emanaki e addiha safuka tibene kombai mi ummatuge mihun swargege wasateka vihi safuge tereng addiha safuga mitibi mi ummatuge mihun ema mi ummata Allah subhanahu wa ta'ala
දෙව්වි ඒ මතිවරිකම එහෙම මේ මතිවරිකම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දෙව්වි උම්මතුගේ නබියාගේ සහාබීන්ගේ වාහකත අලගොන මෙන් දක්කම් මෙවලනි එම හිසාබා දෙවමුගේ කුරින් මියයි මිවාහකත ඉරාත් කරවියා දෙන් අන්නරේග්ග ඒ සහාබීන්ගේ මෑක්කන් ඉතොර අලගොන මේ තෆ්සීල් කරවෙත බලාන කොමෙක ස්ලොබෙත khunne අලගොන මෙන්න අල්ලාහ් දෙවාෆාවා නිඅමතේ මිෆද උම්මතෙක්ගේ තෙරේ අලගොන මෙන් ලෙව්වු mi ummatuge mihunge terega mi mævegenwa ummatuge terega algon men levvungei Allah algon men devvi ni'mate em algon men taabad algon men du'a korange baje Rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulutakun algon men engige mideni henduna haviru mihako Allahumma inni as'aluka al-jannata wa astajiru bika minan nar swarge wadde uman edi adi narake salama uman edi තිම්ෆහරු එමිහකු එදි දන්නවාකම් ගවානම සුවර්ග වෙස් අල්ලාහ්ගේ හදරතුක දන්නවානේ ඒන සුවර්ග වෙද්දෙවුම නරක අල්ලාහ්ගේ හදරතුක දන්නවානේ ඒන නරකෙන් සලාමක් වෙද්දෙවු එම කීවෙන් තලගොන් මෙ නේ දෙන්වි අලගොන් මේ දෙන්වි අල්ලාහ්ගේ හදරතුක දන්නවම් වි සුවර්ගවන්ත වෙරිකම් ගලවවා නරකෙන් සලාම වෙගෙන් වා මිහකම් ගලවවා අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මේ මෙනී වෙස් බස් අහා bas qabul kura baykam gale bunga di du'a kuramu alon waha koloni malani alon men miheda kolle wagutu kolaki alon men ge hew amaluge mizanuga liyevigen daane hew amalekam ga ilah subhanahu wa ta'ala liwunga di du'a kuramu adi turiya be fulmes ado savanti beviti turiya be funa shukr dannawm subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته